Kiroko kia umuthi barabara-ini ya Meru guthii Kaga handu hetagwo Mwirene mihango ya bagutharara kwa ihinda thutha wa bathi ya cukuru wa muthingi wa MCK Kaga kugwa na kugaragara. Bathi ino igucokaga cukuru kuma kuoya arutwo na hindi ya mutino uyu yuma na arutwo 26 na kuringana na aikari ndereba atuire mwerekera akihura kona na hau bathi ya mukiria hinya. Hitukiri matinaria marigu na mituki mambika mihango ya kuhonokia ciana icio na ciothe 26 ciaguthukio thibitari-ini munene wa Meru kwa mukira urigiti wa naihenya. Nimepigiwa simu kitu saa 2 na dakika kidogo juu nikaambiwa kuna gari imeanguka ile yangu, nikakimbia hapo nikakuta imeanguka katikati ya Mwirene na Kaga, na kweli nikakuta ni basi ya MCK Kaga Academy na nikakuta watoto wakiokolewa na wasamaria wema wakipelekwa hospitali. Aciari arata na aikari aria makinyirio ni ndumiriri ya mutino uyu maguthuka thibitari-ini uyu na kimako kinene. Kasema wacha nikuje so that we can support the hospital to give the best care to address what has happened. No maheo ndumiriri ati 19 ya arutwo acio ni marigitetwo na matire hatikaini na acio angi 7 metereirio urigiti murikarikiru. 19 of them are quite okay, wamehudumiwa, they are being given painkillers, basically nothing much, just a few bruises and scratches. 7 of them ndio tunashughulikia zaidi, wamepelekwa X-ray. Matereba moritio kugia na ubaciriri makiria barabara-ini ino kuona iri na kona nyingi undu uria ni ugwati kuria mihuthiri. Ni wawe makini sana wakikuta hii kona ama wakikuta kona yote. Hii bypass kona mingi sana. Na ukitoka bypass ukipanda kutokea Meru School tunaomba pia bumps ziwekwe. Arutwo acio 19 macokirio moko-ini ma cukuru matanacoka kuoywo ni aciari ao. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani.